okwesharinga kwabaha mwanya gwa Nyaruzinga hihi na factory y'ebitoke aho abavuzi ba boda boda na ba taxi bayireko kwerarikira okubatwire bina hamwanya ogwe ahabwa abashuma abatwire no babategera kwe mirundo mingi wika kushanga noza kushinga emikambo umuhanda ekamera urutoke rukaza umuhanda rukamera umuhanda gwacana gwe bataguteka na gukamera tukakoze twashika hatsanga abantu brokinga tuyanga abantu broke ko ngutu zifire tukatera ka twatera mu cyara mu kisha goya abo twatro bwana bwe ko yatwatera bitoro byasaba bundi ngunaje nguno wabombe na uno muzara kuti yabombira otaga abashubuzi nabo bayireko butashemererwa abwa government kushangana yirukanga umukushoroze imishoro etari kufahamagara gabantu obumwe mututoze direction eriyo mareke kuzi y'abanya Uganda kugumana mbagambere bitakora mwene government tero hoburyo tukore nguto yiteje akaruru tukakatera kukampo akaterire tukurebe cyo kutukora abantu bona ninja wabarebe ko baba stranded okutambara kuzakora imirimo yabo yashanyarra bwanyuma yo kwesharinga hari Nyaruzinga bayereka na n'ikindi kizibe kitwire hihi ne town ya Bushenyi ahife ya polisi ahabwe byine bitwira hagati y'enguuto nyigendwa eyambara kuzakasese noho bayetere nduru ahabebembezi ba district okugira cyo bakora hanshonge ejo kandi kujya ngo turikuya dushitami ezinshonga twazikize mu regional office and in fact na ministry yawe na ibiro rwakizinda akagira ngo twari kugira ngo umwanya ugo gwa Nyaruzinga gwabyarwa ho imitumba no kugambwa kuba gwasisirwe ibimotoka ebyabire no bukore nguto ya koransi eyo kuraga Bushenyi hakoti okuzaha factory y'ebitoke makuru agagasha kwa Ben Muhozi.